Manipura tun hnaya buaina thlenga Meitei lam anin hlotak nuala chuan an thin rimin an vau pung an tina khop mai an Paul lian ber te zingami Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomi chuan kan volunteer te thina hi athlonin aluang ral turanilo heng ku ki rui hlo tol tu fir fiak te hi kan chimi vek turani anti tharle tunkara anin beina hian Meitei ho dot soipo alang chiang le taviawe kokomin thu chuan siama antarlan danin engdin hmuna po kan thil tum hlen chuak tura ro manna felle in kai hruai na thra zoma hlen chuak theitur volunteer huaisen tak tak kan mamo bela Manipur khwale tui eng nampo ni se rontel turin kan som rihlo tol tu fir fiak te hi anom chung chuan tuma kan him lo tin heng mi te hi kan rot chimi veka nga yani anti an thu chua hian tun hnaya in kana thleng chungchang kha hetiang hian an thailang boka thole ni zana khongbai chevela in kana khan chin ku ki rui hlo tol tu fir fiak te hian Meitei khotlang veng him tura in volunteer te an ka phluma zandar som pakhat vel zanre eidona an ron che a mi pakwain nunan chana anjinga hian meichia volunteer te hena cho pek tumpo tela mi thahnem takin liaman tuar bok kantia damchuak pakhatin thil thlenga soidan antar lang le bok zanri eitura kanin buat sai lai takania wangin ral thuampo kan keng lowa chuta thilpuak ring tak mai kan ria a in hum himna zongin kan boi zuita ne kan rin dan chuan RPG mangin minron beyaniang kil thum vela tangin silai aron puak ngal trok troka silai ron met puak tu te hian kol pon fen an fenga Myanmar tang ron lut PDF hawani Meitei tian an soi PDF hi Myanmar ram chunga po kan lo mu venual to indona kol pon fen feng hi mu turero anom ngai lo ti lo hretel phot te ang kokomi chuan firfiak laka action la turin state le central sipai te an phuta chuti rualin khoven him ngai zualte veng him turin hoisen taka in volunteer turin thalai ten soma heng firfiak te che dan le kaldan riat zung theinan mipui te po beng chi turin an ngen bokane Manipur hi min run tu te ron luatangin ralmuangin kanom ngai lo antia Lusai expedition sangkhazariat samriat pathum te kum sangkhazariat som pakwa tanga kum sari chung buaina te kuki helna sangkhazakwa le som pasari mi te chu anron soi chuak le ngat ITLF le kotu te po tlang mi tamzo kom lo na po lania dot header tun ni tin he buaina kai hnoya hian thudik alaron lang chuak thuai do ne antiani kokomi te thu chua tanga landan chuan Meitei yep tu kuki to phot chu rihlo tol tu fir fiak ani mela khamen lok chevela nunna chan te po kha khoveng him tu volunteer te ninan soi hei hi Meitei media te soidan chi po neya mase munakal sipaile police te soidan nen chuan in person tak kaneya do tan thedar chu alang chiang le ta fu mai Police laminan soidanin nithum chung chu Meitei hovin kuki khuwa an hala heng mi te hi Meitei khoveng him tura in volunteer te chuan thole ni zan khan aijajang khobula an chol lain an lambuna nunna chan ta te kha Meitei lamvek niin mi sang thum zinga antela kho haltu te hian ral thuam thatak tak an tho chua pui nge a Kangpok P district a kuki khuwa lutin inan halfo mayane anche dan hi ro manna neisa anang hlebok mobile tower an ti chia a nu hovin kong an dang pinga hei hi imphal we satranga sipaile dan kengko tudang te anlu theilong na tura anti ania imphal we si kilometer som pariat vel le ka hla ni ma se anin kalpo hlei thei talova nithum chung chu hetiang hian Meitei ho chet na mun hi dan pinania heti lai hian an mi pa te ro du tokin an chezui ta thrina ne Gorkha regiment te chu buaina chuana hmuna hian tirlun nia ma se Meitei hian an tam nein
tam tak chu civil mi ni om tak tak ten ni boka sipai te hian silai met puak ta se nun na chan an tam hle ang chubaka hetianga mi puipung khom not dar tur hian training an nei lo boka Meitei te hi kuki khobei turin kalan la tum zela an tam me mawangin sipai tan dan theian ni lo nunna chan mi pakwa te kha silaya ka wanga thi ve kan neya Imphalis SP chuan volunteer te ka hlum nge helho ka hlum ti chui me ka ni thua soya an vai hian Imphal isami an ka hlum na ni lo khothana om te an ni tina soya hei hian kokomi thu chua an khoveng him tura in volunteer ti chu aron kalta a nunna chan te hi mun rang atanga kuki khobei tura lu tan ni tia chiang ta viau ome khopi bung khamen lok chulo phai le aige jang te an hal thleng khan heng kho hruai tu te le kuki volunteer te chuan meeting nein thil lom dan an thli thlai zela thole ni chhnuai ro chuan in mu khom om to lo silai nen beilet na an kalpui veta a Meitei ten an khuan hal chu silai mu nen an chang let veta ni tin an soi Meitei mi paho hi tlanga tangkhang anom nuala police ten himdam taka chan chhuwa dan te an ngai tua hial nuna chanza thi an zep thren ti kan thu don na chuan a soi kan ti to kha heti taka chet na tum si ma se achan chezo kan tang hi kokomi chuan an thin rim pui hle a Meitei lampo an sahul hul ati theyome in ro chimi vekte an soi pha ta nina langa poi khoi tu jok po a munakal te soya tang hian achiang viau bokane Imphal lama an minister zinga meiche om chun kukin nam nemcha kip jani chena chu Meitei hovin nilai nitlai khan an hala pinemcha hi industry minister kangpokpi district atanga thlan tlina neya abanglo hi lamphel Imphal West district a omniin Biren Singa Sarkara minister na chelma se in rel bol na randu tu kuki MLA te zinga khan atel thungane Imphala hian sipaile police te nom nuala ma se dan ken ko konga an hlotling hlei thei meu lo thunga hewang hian Manipur Tribal Forum chuan Supreme Court nena thuan theluta Central State Sarkarin remnan tiam hian omzia nei lo antitol maya kan thu thelu courtina ngai tua hnuwa khan kukimi somriat pakhatin nunna anchan le to mi singthum chuang chu chena nei lovin anom le der to antia he buena hian biakin jahni somthum pasari quarter somsari pathum le khoja somli pakhat halani to tin kortan thrila thunei tulamin min trong thlamuan na hian omzia nei lo tin tun buena hi namhni te in karani ti hi thudik tluan tling lawania BJP kai thruai sarkar bul tumzo kaneya buena phena hian Meitei li punle arambai tengolte anin rol vekani anti korta hian Indian Army atanga ven himna andil boka tuna thilthleng hi kuki namthen fai tumna ni antia Central Sarkarin buena chui chiang turadin Commission of Inquiry chu anrin lo thu te an soi chuak tel bokane an thu thelua hian sarkar phong chel tu zinga rihlova in nam hnoi tlang mi te popi an china in ngatan nom tian soi tel boka an mingero an tar chuak lo thung an soi danin thang khat lian liam ta khan Manipur rihlo tolna tang hian mi challang tak tak an ron chuak to chungzinga pakhat chu Manipur Chief Minister lam hnai tak mai thisena inzom hanlania rihlo tol tulian zinga Chief Minister hian chung khat danga nei boka rihlo kai hnoile popi chinna hian tlang mi te demthrin ma se politician te hi rihlo tol tu akai hnoya sumlo thram tu le a hlok na tel tu zo kan ni tinan soitel bok hetila hian Imphal lama voin khan curfew ni ma se mipuin anthin rim na lantirin noran huai hota security force tenen anin tonga hlia manom nual mipui hian chena in thren khat an hal le bokane boina chuana mun hi Imphala new che konvela neya police ta chuan mitui tlak na hlo an man angaya
hetia lungoi lo na an lan tir than hi khamen loka Meitei anin hlo vak wang kha ni na langa an minister chena in an hal chan po ani mel boke